saa cia Vilingi wa Mauvoo. Kana wa matuko dhanda tuma moyo wa monza wa chindata musese mwendo muthenyani wa mundini na ukethia na utho chandini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo nyenita wa masi wa kitaka na uloku nengelilia Mauvoo kwanzia ya meko ni mundu Sharon Ndinda na ini muthenyani wa mundi tukumbanisye Mauvoo maingi muno makoneti uteti na Mauvoo angikauta kwa wikala mitambo ni tuma nithie nyenita wa masi wa kitaka na indi ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisye muthenyani wa mundi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Gideon Muliungi easya kana umbano wa sabasaba uloka toiwe uniku ya kathiani ni wakonia Ruto kana kambani ya vinyeyeli serikali yake. MCA wa Mumoni Titus Kasinga kutula muteka mbuni wa Kenjen kwa kosania maoni kukonia kusevu wa kwanzia ya kuisilakiwu silanga wa masinga wa tula mateo konia atongoi. Enendi alame kalana mamudha memwana kuma ivetika dhiani ni menda gavana wa Vinyandeti na atongo imasa kuma eke kulwa ni madhina mo. Na akaunti ya Makueni kukwata uweni ene yandaka utaa kutua isi ya maona ni oma uemi kwa kathoka kuwa imi maikuata mauvundisyo. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chatu kwa teni kwa silanzea Facebook. Kongoi TV tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo makonetie umbano wa sabasaba wangu ataniyo ya uleya azimio uvonge wa ukamba ukatwa iwe kwi muthenyani wa uniku ya kathiani kauntini ya Masaku valamba ya mukamba ikekwatiwa kaneka kwatiania na ati ima azimio ndiyonde kwikia muti ya utongoi wa President William Ruto meweta wambatisi ngalama ya mikalile yulumu novyo kuyanana nake mujumbe wa mwingia kati Gideon Muliungi ni kana ikomano ya uni kwatiwa kuwete vamwe ukamba uonde kuswani ya matambia ala mewasa kukonia utongosia wake President William Ruto na indi tukwatiania nake mwandikitwa Mauvoo kuma kauntini ya Ilovi Benjamin Mwaka atuelese Mauvoo asuka oliko. Ile mpeta ya ukamba hii dhiwa itiletwe tina musukumoni wa azimio wa kumila simithi ya serikali yetike mwene ndhimbu vindani yengalama mikale ambatie monovyo yumusi wa Masaku nivomethi umwe uteti wa sabasaba ikakandala kwe uni vilandongo ikauta sia azimio ndeveni kothukanyo kuma okamba ikakomana kunena nyana mwene ndhi wa okamba o ni muyumbe wa mwingia kati Gideon Muliungi. Tusakuye Masaku ni kwithia Masaku niyo headquarters ya ukambane kana Lower Eastern niyo headquarters. Muliungi nwaweta vena vata yuke kuongocha mbovano na maandamano itwa iwe nthino wa malembeta onde manthe ino kana kumio kanyo kwa President William Ruto kana nongina lele muungamo wake na aethukeze kio cha mwene nthi miaone ya serikali okulanywa koti ya kumuvinia mu Kenya ila viende kuthukumithwa oyu nitutelemia nzi ya Kenya tandu maazimio nitukethia na mikutano ya kunena na enenzi nikenda tuswane twikana na musumbiu ata uno wemie kwithukizia andu ma Kenya wemie kwithukizia mathina ma Kenya na ena motonyi ma kuthesia ngarama ya maisha indi ndakwenda maende na kupora Kenya. Ni watetea mwono mivango ya azimio ya sabasaba na maandamano moli alamo kitevelo athingila ino nzila ta azimio maikithitie President William Ruto utona kumbethukisya ithi andu ma azimio tukaleo tetea enenzi ma Kenya andu ma Kenya kwanza matongozo ni Ruto ni kwananga nzi ya Kenya kuone kukuli andu ma Kenya matunenge mwanya tumatete na ti lazima tutete kwizila maandamano lakini baenzi engi Kenya kwanza matonya kwiwa ateo maandamano nitutavite na munuka makaema maema na munuka tulika kaune na utulika kaune na twamina sabasaba vethiwa na strategy ngila tukosa ya maandamano na ku ikwani kuliana na finance bill yetele kwithukiwe ingi kwi uni
Muyumbe wa mwingi agati enda maofisa Mauvoo wa kulunga vi wa mauta EPRA alamande kuthukumithia matho imbya mayulu ma mauta mekiwe mbini kwa kutula miao. Andu ma EPRA koti ungamiti ni manaende na mongela tho wa mauta ko maneki kindu kitawa contempt of court na maile itakosa no mekiwe kolokoloni mekiwe yela mundu koti nditikela utule mwiyao wo kuone ngukulia high court andu ama EPRA moza uzo nikula mai mekiwe yela mundu maile itakwetela uamuzi wa court. Vilingi wa Mauvoo kuma pamusini wa Ilovi nye ndito Benjamin Mwakam. Nende tuisiokithia kauntini ya Masako ni kana kauntini ya Kitui ni kana Titus Kasinga na ulani MCA Munyuve kauntini ya Kitui nukutula mutemu vya wa Kenjen kwa kukosa kana kuosania mawoni kwe NND mateo konia atongo imamu mone ya siaka na muvya wa Kenjen donati anzia ilaya ilite yuluwa kuseuvya kwanzia ya kuisilaki wo kila kikauma silanga wa masinga watulia ayelesea kana yeti evinda ya ilu ya kuseuvya nzia isu ya siaka na mbua ilaye okuo nditonya kususia kiwu masinga na kila kana kituma zia ya kuvitia kiwu cha usua ikatoa kiwuko yangalikone siya kindaruma itoa kiwu na hindi nukulile kana nuwetie kana mailete kwedewa mayati ya madhina ma NND ya siaka na NND mumoni ni mategemea kiwu kuma masinga muno na withi wawi ukuno kwa NND ma mumoni tukwa tieni na Kelly na Musangi. Na kamemeka MCA uwa mumoni mwingia yulu Titus Kasinga ni watu la mutemu vya wa usovya wa mwaki wa stima kana Kenjen na ulona atwa iseseso ya wasani wa maoni mainenze wenda public participation yulu wa kuangalanga ukuta ula usiya kiwiki asilanga wa masinga kana spillway fateko kone ndongo isi kisiuki eka vindani kala mwavaniwa kuangalangia usovya wa mwaki wa stima kutumia kiwiki nima kwenda kukilia spillway ni kana matonya ku retain kana methia na kiuki ingi katika asilango su kuondwa kutethesia maundu ma kuongelela stima ona bomo weou kwilio Kenjen maina ilete kuthi anduni matakomanite mbe matekete mubango wa kukomana na ndongoi tamunywa ninisi kwe ndongoi ingi ona cia kisilikali na undu uti undu wa mundu umwe wala babika maundu ala mo touch kana maku affect enenzi mbe wa undu onde utanekeka we bata wa andu kwikalanzi bamwe ni kana mambe kutagwa mubango ulawi wibo na ende undu usu ukwesa otwa mbe wa andu public participation kana kuuzia enenzi ndio mini kuthikumeithia no imanenge mathongo mo susie uyosa masito mo na data yo no kwaza ni mausika katika public participation either metekele kana maliane na project kana kindu kilo kwenda kwika onena MCA uni waweta kana muvango uwa kombatise ukuta taute muvango musioka vindani kaa kiwango kiambua nini kithito kikusewe sioni mbingi waweta kana ki takiketha na ukuna kuya imi alama ikwatase kiwuki kia masinga damu galiko ya idhia uenda downstream mevo inenze mawodi iya mumone alama tumia kiwuki ya kumasilangani wa kiambere kwa wani wakwa ni kana mubango wa Kenjen wa kukila spillway lisu kabindani kala twi timu bango museo kitumi ni kwethia ni twithite na mathina mambua na ndi kwisilia katika kukila spillway kana mbua ila tukwata ikethia tonyo manenge utethia ulama kwenda tauna wangela kana kiwuki iki asilanga wa kiambere takitumia wesioni mbingi huyo vo musini wa mwingi kwa kiyo weta kana moloto uta wale kwenye ndongo isa kisioki uvamu na inenzi environmental impact assessment ni abata katika kila undu na mumoni ward katika kilungu kiethio wa asilanga wa masinga na masilanga alange maatevu na igini tutengemea vamwe ona muingi kubika muingi kana kilungu kimwe kinene muno kia account ya Kitui kiwu kia Kiambere ndamu mubango ono Kenjen wena yuo uka affect maundu ma kiwu na uka affect andu ala maima mawimi mekivathukanyo tuyaimi ma makuyu na tuyaimi ala maima maundu ma kunyithia miunda na Kenjen nditonya kuosa
omwanya ne kalika anduni itana manenge nafasi nzio ya kuvindesya kana kila mo makulia kana makwenda kumanya kikama affect ata ona uyo advocacy ngani waweta kana edho enenze maketi kilana na moloto penda vata wa kenjen kumatavya enenze undu makatethe kaiti na waiseso ye na muno alama tumia kivuki ndutonya kwete mundu ikalatazi suo ukamwya na usuisie woni wake ukosa kibande chake ukosa isieto yake na endo uthi kuandika report yagu ila tuisinikana owo ethia report ni kwandikwa ikaandikwa kana andu mamumone na alama na usikie iyo imanetikilania na mubango usu kenjen manavikie ngungani na mukonga mena evika kundukweta wakatoni ila niyo katika atia location na kwa jumla ward ya Mumoni na kwa jumla sub county situ ila si katika kilungu kiu nienda kulia kenjen mose mubango wa kuuzizia ndongo isionthe ni kana twikalenzi twithukizia mubango ni kana na itutume maoni maitu na andu maitu tumaelimisha kwanza ila ilikite ni kana ethia ni makwitikila ni kana ni molea metikile mesi kana malie mesi ulogo itukwenda tumanya iseso ino ya faulu mwishoe na twetikilana nayo tandu mamumoni ni chao twikwata tela editawa ila itawa community social responsibility makatu nenge chao tukafaidi kata ni batonya kwitha vena laws kana wasio wa andu ala mai mama kuyu kana mate ama kuyu kana andu ala mabanda mbemba kana ithie tutumia kiu ambapo nikyo kiumanite kalikone siulo ya Masinga Dam kwou vena bata wa kenjen yusisie kila mutongoi guripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma wodini ya Mumone mwingia yolo kaunti ne Kitui Nelina Musangi Ndi Mauvoo kuma kauntini ya Masako ni kana maofisa makuzuvia na mosi ya kithekani kana KWS kuma holdonyo sabu kunemendeka kuthinikia na kuvetanganya mu ila sithitwe iyuma kithekani cha B2 na kuya enendi maliumo isioni sia mbingoni na ngengi kuya ngalikoni ya Matu ukulio uwo mwani we MCA wa wodi ya Matu Judas Ndawa aiwetata methitwe na kikono wiyani wo wa kuvetanganya mu ithi na kutoa enendi wasio munene Ndawa ni wathana kana nukwithiwa itha cha mutalatala mbungeni ya kaunti ya Masako agenda serikali nene vamwe na ila ya kaunti aisienda kuthinikia thina kati wa nyamu vamwe na enendi tukwatieni na kebe ni musamwa ndikitwa Mauvoo kumangalikoni sia Matu nene ya kisioni itaka laani kavindani kalae vikite cha dhini cha mathiko MC wa ward ya Matu Judas Ndawa ni wamenda maofisa makuzuvia nyamusi ya kithekani KWS kuma Oldonyo Sambuk kuthinikia na kuvetanganya mwila sithitwe iyuma kithekani cha B2 na kuwea enendi maliumi undani isioni sia mbingoni na ngengi aiwetata methitwe na kikono weyani wo wa kulunjia nyamuithi na kuvikia kutoa mwenendi wasio na kulia tuma KWS maana utamu Nela nobi problem la ikono hivi ukona mundu wako ile hata wale kwa ndiko mbekundani hapo ya hadithi yomba tewo tukunombe okabuze na ile ina mu ile ina mu akamba customer leo mimi ya supreme law is always guided by the customer law ngombe soka kwa kutia ya mundu mwena kana ni awoza hapo ya kitoni kwa mwene zira ezira mano gira malezi yo kamonga mele ambe mwiti ba ngeni abantu bakwekona baje dinga idi mainga jani kama leke ya makana so what you are exactly giving them notice now that area member of Council Assembly representing Matu what all representing the great people of Matu na mungu so about to yi don't mwikia mo kama leo kile ya kuna because there is no evidence they want aina titoga ya makanda mwizi ya kabisa tukafunga kwa kamba na tuwaidie sio kwa kubwa kama elimu hizi na wao Ndawa ni wathana kuthacha mutalatala mbungeni ya kaunti ya Masako aisienda serikali nene na ila ya kaunti kuthinikia thina kati wa nyamu na enendi. I will be moving a motion next week on county intergovernmental intervention to seek the county government together with the national government to come together to address issues of wildlife so human conflict.
oingino kuweta takwithitwe na ung'ei wa mbemba miundani ula withitwa uitwaiwa isioni kivathukanio wa dini ya matu vala umiokanio Mauvoo kwi alame utwaisya ung'ei yu na kutangasa musako kwi thoosia mambemba na mungi bwana ni mundadeti na mungi na uyu la mbemba wa atimu na ngoma libani ndita wewe ni kila ojo nenda munda kila kitu sisi kana atwa ano yuma ke udema mbemba sinzu ikoni wajaune nenda umutumai kila mundu aende kwake atiba mundu ya mbemba baba na umabekole jau ona lama tesa abantu umabeba mbemba ulete makama town kila mundu akarudwa hapo ndani watu lolaile no mundu mbemba isondu kwa mzima jo kama sikina zingo na bandu bila mbemba utuko nena kina unga mwe jaje ijaje bitike bai tina bitike town ayakuye bitike ba tele lake bitike de ka umuntu na temba jejo oya itaje bitike town anwala mewe mbemba pesa wao ni kwa tangazo tutawakamata tutafunga nini mtawazea huko ndani ulaungie vikite kisioni ki ni MC wa wadi ya Kadhiani Central Dominic Mulwa vala amenda enende kukwatiania na atongo hii nekana kukwata maendeyo sababu tunasiama sike badokani lakini bangu ni tudukuma tukwatene timukulia kana mututezesi na mboya muno kana ngwata ni Yesu tire ona leo udukuma anduma county ya Masako tire tena leo tikese kulekania na mwitu boya mwikolo na ikuboya gavana witu wa Vinyandeti ikanana akenywe muno ato udukuma Masako Gelivotia Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV kuma vakalani nyenita wa Ben Musau Twendeni wa kaunti ya Masako ni kananza mainyasi mwana sia kukunikila maundu mekivathukanio kana task force na ila inanengetwe wia wa kuthukumani kana kuthuima uthukumi miveani kivathukanio lesia vitali voti siayo kwi gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti nzama inyani yivo ya kuthuima maundu alama thukia kwithiwa maitwa wendini wa movia wa ICT ungami wa athukumi makwani alama taitwene silikali na maundu ma ukuitwe kwa tiene na Daniel Mwongela. Zama ina si mwana sia kwika ukunikiliwa wa maundu maki vathukanio va kauntini ya Masako kana task force isia vichali voti mbe wa gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti. Thini walivoti la yanenganu nzama ithi sionania kana athukumi nimethitwe meandikwa kivathukani na miao nangi kwamba twendeve angi alamethitwe mataiti silikali ya kaunti ya Masako kwa ilungu yasa makayema kuivwa ndivisio ngali sia silikali ya kaunti ya Masako sia uyo kwanzia sia ulusani na mitambo ya mikumukalile ya kiumundi kwitha itemba ilu kwitha sio thukumini. We have vehicles which to date have not been transferred to the county government of Machakos, and yet the same have been purchased by the county government of Machakos. Therefore, one of the main issues we have as a county government is transfer of ownership of the county government vehicles. We also have an issue with handling of the motor vehicles by our county fleet department. Of trust, people you can rely on. B, procurement processes. There should be strict adherence to the provision of Public Procurement and Assets Disposal Act. Currently manual in the county. The payroll system and the HR system, the team reviewed the current payroll system and found a lot of gaps, including staff numbers, which seem to be questionable, and also allowances paid to staff as special allowances, which are questionable. There were big payments noticed from the payroll system, which could not be explained. The payroll audit trail could not be provided to changes of the payroll data, and the users who have changed the data and when was the data changed. That irregular appointments and promotions of staff against the principles of Article 10 and 232 of the Constitution
and the County Government Act 2012, Section 65, 66, 67, up to 72, up to 74, were done at the county during the period. Unuwe gavana wa kaunti ya Masako ni wathanakana nukwatia utaola wiliboti nino na wikithikana wendekithiwoni wa thukumithwa ndaumbula kana ndeka amawisa lusani maende na kuandika andu na kuomesia thukumi ma kaunti ya Masako. Nataka kuhakikishia wafanyikazi wa county government ya Machakos, tutahakikisha tumeweka mikakati vizuri. Mtu awe anaweza kupanda ngazi, sio kukaa apate promotions zake accordingly, sio kukaa mahali tu stagnated, mahali uliandikiwa. Mnaona watu wengine wapi wanakuja, wanaandikwa, wanapatiwa vyeo vikubwa na nyinyi bado mko huko chini. Hiyo ndio maneno sitakubali katika county government ya Machakos. Na hiyo HR, kama kuna kitu imenisumbua na sitaki kuwadanganya, ni hiyo HR. Hiyo mambo yote mumesema tutaangalia. Na hapo nawaambia mimi sicheki na mtu. Ulogo wangu ina kwa nuko inuka. Teinocha. Nono nditi ndi awe aweba. Sitashindia kitu moja. The task force ikuje, iangalie, tutengeneze hiyo maneno, to set systems. You cannot play around. Mmesikia maneno ya payroll. People are playing left, right and center with the payroll. Na payroll, ebu niwaulize, payroll ukienda unaenda huko behind my back, behind nini, unaenda unaongeza watu. Ukiongeza hao watu wanamaanisha lazima wafanye nini? Walipwe. Mimi nikipata mtu ako na ukora, utaenda nyumbani, unipeleke kotini, tutashinda kotini. I don't care and I'll prove myself. Ukavindane kaumbula kana silikali ya keni kwitha ndi vandu ala mataite silikali ya kaunti ya Masako ngwa utongo imo vituku indi nongi na miao na mawalini ala mekito matiwe nundu kwa na livoti la ya etuku umundi yonekana vyandwa matate ya mawalini ala mekitwe na madhangu mo kwitha matema kwa ila. Pending bills mumesikia. Sasa kama una makaratasi, mimi nitafanya nini? Kuna sheria, mimi sitaki kufungwa. Tunaelewana? Mimi nitalipa ile ya ukwe. Ile isiyo ya ukweli sitafanya nini? Sitalipa. Kwa hivyo kama watu walienda wakafanya mambo yao, mimi hapo siko. Haya, watu wengine walifanya kazi kutoka 2013 na wako na documents. Na imagine hawajalipwa. Is that fair? Is that right? I have directed my finance team. I do not want pending bills. Mausungio akuma zamani isi mwana maitha maithukumithwa nikana kulunga maundu mauthukumiva kauntini ya Masako. Daniel Mwongela, Utungwi TV, kumwakoni wa White House uyini wa Miwane. Nende livoti yake Daniel Mwongela yithi wa itutwanthini wa uthumo witu wa mbendi tuisiokethia twithiwa twikunikila Mauvoo kuma kuyanga likoni cia kathiani ikala mitamboni. Na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa nikiveti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saili na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu nikana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa nikana mumanya chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonte ometoke ni mutanisia wambiye kudepend na eva wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wani yako yanza ni mausuwesia niwe atikoke
kitambaa hii ni sisi soba zetu usiona si itoko na komati masomo ene lakini nako nene ndakwe kando makonesa ngidiko wezu si andwazu no kotumia ama mota ngunde ni mendete ni musinona ando maitilanga mokana banga we wambuka ni hoibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi ani mbokana na kila we awu nda we kan wenda profit ko we ka calculate your managing affordable kwa customer nduka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino nebingo seba yawe wenda ka chao na chao yo wenda ukeba wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendumia ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzoke kaka ni beto mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina miyana ni tatu uyane uyava mutango TV ngwatana ya mukamba nita wa Steven Mwema studio tuna nesema ndo mavi ya sala twedhiani no withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mazpoa nidhiya isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Dhiya jitu ya mazpoa nidhiya isovyu na ujitumie kumina wauni kuu ya musiwa kuchei na muitana vyuna andumaku. Cha vata munonika na dhiya jiji na nutrients ya vata ndini wa mejitu. Dhiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya midhamiongo kenda ite udhuka kwou no udhowe yingi. Yu kuwa chichaku na dhiya ya mazpoa wiyone kivadhokanyu. No kwa chidhiya ya mazpoa ndukana ila iva kuvinaku wholesale kana ndukana nene siya supermarket kwa dhowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Ni na udho changi tuendeo kwa tiani andini wa mesa itu ya Mauvoo na indi enendi ala amekala na mamudha memwana kuma iveti kadhiani isioni siya kitunduni kithunguni kati wa kungi kauntini ya Masaku ni menda gavana wa kaunti ya Masaku mwandu wa vinyandeti vamwe na atongoi ala ange malilikane thina ula umekumbila mainena kisioni cha kiene ni maweta kana ivindani kwina umu wa mikimikalile metumia ngalama nene kuthima sivitali ni alame kuasa kuitwa na kukunikilwa ondo maende na inde valama kulia yu mathenge angiwe matakitali kisioni cho ingi kwithiwa vesia na nini kati woni menda mambiwe mulati wa skulu wa alame na mamudha memwana kisioni ki kenda kukilia kisomo livoti umbanitwe kwa kuniboni motesia. Bua ulane mwane kivila ngwatani alame maudhame mwanya yimani seveti kaundini ya Masaku watakana na mbingi lesi maudhame mwanya nitonya kwa maisioni seandoni kwa kundu kwa usomethia endekiria kwa kiwa skulu kiwanzani kila kiva kuvina kisio kecho nani nguli ya silikali haito tabadhali inasiana nini itatonya itai maskulu na esio EPA na ndi thina wa kwa ilasi pina kilasi twanengiwe ndina kiwanza twanengiwe ni primary yaito ilazi pakube pekitundu ni sabulukezeni na sukulu esu primary esu yatunengie bantu bakwaka na nitwaiye mundu tutethesya kiwanza chu tukaka nundu
Ditonya ya asia imasia na hii maumye mbesa sia kaka misukulu. Nunu meina kendo mbeme na thina la wankoba na kwawa. Musia ibala wekalile akweto wiyakana kake yaki. Na nengi tuweteto kayo kula muini twina wikwatyo. Wabinya wenu kachama. Tuminudo wiki eti ama kwinge na wiki ya kwingenesa. Twatata kwithukisya na twakwona. Mwema alama tethea cia kwikala na ame mamuthame mwanya maleseka na metheo nevinda yumu muno lame umatwa masivitali ni gukwata ithimo kana gukunikilwa ndu maendekithia vaitwa matakitari kisio nicho mautethea cia kwika ukunikili na gweka utumia ngalama nene ila meko maumalia enda twetewe mundu wa assessment baba kuve andu amoka na thina mwingi muno na kumusalivisha umu twaite sivitali temba thina juda mauta imambatiye tikiti we ulu withi nake masako wikuangilio mtu aite kliniki kwa utwe ite isilikali thina wa waki ukwati wetete mathina ngi kwathukanyukela mema muthame mwanya nguzo itanya ilo vya cia kumatho ya ndawa alama tumeanda wasiki kwathonyo cia gwikalia mio twina mathina nundu wa ciana yitu ndate isuvia ona andu aima nitwosa atukombanya onthini wa miezi 3 tukauya ciana isu leu na tumba nacio nambao kutoka kuma banking table banking kwa ivyo twina thina nundu wa ciana isu kuimwe itakoma itanywete ndawa na twina thina pio nundu wa kwati usu kwa utwikalia wabina wito atonekanie naende tumele silikalini ni makula matoto ni kukwatwa mbauntheni wa makundi maumaki ukwati na lametethea cia nthini wa maundu kivathukanyo kwithwa nao mauna na kumatangia nthini wa mathina alame mekumbila twina thina wa kwithwa silikali ni atuleile itondi zisema thina ma iweti la sigo kibeti na ituboya kwanda ya silikali ya wapina ya kaunti isize mathina ma iweti disability la sigo ibeti nundu miaka mingi muno twambia kikundi ya disability na silikali tuona utethia tutetha cia uo kwa utwikalia silikali ya wapina na sikai na silikali nane imane mathina maitu twiko nthithie tatwe andu ma ibeti kana masise mathina ma disability itwenda utethio wa kwiyukile ithiene ta ngwatanio ya ikundi cia disability nundu ithie itwika ni saving ya mbesa twambia silingi 20 na twende na mbatila na twenda utethio wa at least maema ibila wiseri ya no twete thesiasio ndine ya masako kathiani nyene taoboni mutesea lakini lawa mumedia nayo kaunti ya Makueni kwi umunthini ya kwata ueni yene ianda kauta alama twaisia mawona ni oma oimi kwa kathoka ku aimi maiko kana maisomethio ya yuluwanzi ya kivathukanio zao cia guseuvia maleuma kuolanga kana maleuma indo vamwe na nguku zikayone cia kuolanga ngalama ila itumika nthini wa matho wa maleuma indo na indi twikwatiene nake Caleb Chalo. Wewe ni Peter Wambua ulane mwana kivi Isese maonanyo mawimi kaundi ya Makueni ile yatoyo kwa kathoka ne alika muthana wambe kwi umundi na vala aimi kuma icio cikivathukanyo mavika kwi yose ya masomo yulu ovandi wa maleu na withia waindo otondo iseso ifituku ya maonanyo yako ni ambe ovandi wambe ile itoneka nesa Makueni vamwe na uyu wa leu ukesa kwithia leu no tumike kwa ivinda ya sa iseso ya mundi ni ongelela kwitha na maonanyo ma usevya wa leu wanguku kwa kutumia sindu ila si ukuvene wa mwemi zikayone cia kuolanga ngalama ya withia wanguku ovamwe na kuongelanga usia o wanguku alafu ubandete woni kwesa kwithia wanguku no bandete muno alafu ubandete upesa kwithia kila kitu mali wanguku banda ni protein so if we can use other alternative source of protein to define the cost of production tuna black soldier fly because I said now so luwanguko mashirika meka vathukanyo ta East African Grain Council vamwe na makundi ta isipe ne matwaise kisomo cha manaki ukonya wemi wa withia wanguku vamwe na indo vandi wa maliwa la matona kuumesia sua mawana nyome kwatiwa kulika muthina wa keli na wa mwiso muthinani wa wakatano ku aimi makithithio kwa save soji kukwatwa mani na utwika uloto na kwenda nyana nema ya matikwa Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo.
Nayo serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwa muvea wa uiti niendeka yani sia maundu mavata nini wa isesesyon thesi ya uiti kaunti ni ya Masaku no kenda awa umo muno alame na mamuthame mwana methia uena ivinda yololo ya kutethewa kukwata uiti mateo nyama iseseni isu sia uiti okule o ni kuma kuingwatanio imwe ite ya kisilikali ila ithinikia maundu ma uiti va Kenya People's Health Movement na ndi livoti umbanitu ni mwandiki wa Mauvoo kuma kaunti ya Masaku Daniel Mwongela. Nena na andiki ma Mauvoo no aomba no wimwana ola umbanitu ni ngwatu no imwete ya kisilikali ya PHM People's Health Movement na ula waete vamwe ene sianda kivathukania ma maundu ma uiti kaunti ya Masaku mwene kivila wa ngwatu no imwete ya kisilikali ya kuthinikia maundu ma uiti kaunti ino Jacob Ngumi ni wasekana vena vata munene muvea wa uiti serikali ni akaunti ya Masaku kuthinikia maundu mavata makutetheesya uiti undu mwana kulunga maundu angi ala maende na uthinya mwene nthi wa ukwati munini na ingi kulikana andu ala mekala na mamutha me mwana nundu aingi mo ni maende na uthinya masivitalini matena mundu wa kwaliula meko na People's Health Movement na Machakos County CSO network ya health tuona sindu itatu lasina sio thinya andu ma Masaku ni ndawa itebo masivitalini cha keleni andwala mema mutha monzu maisu bya wane zama thisi vitali ni meli mena interpreters mena section yo mena ndawasio mena maratali mo matraini we yulo wakendukiu na chakara tuona kana bali mena ni pena emergency services kana ambulances ya county telimba civil equipped asina ndawa na madaktari mailete nikenda mundu akwata emergency akanewa first aid na kanewa response kana uthethe ku wa mituke nikenda to Mauvoo kingi tuona cha maana ni kana thakame imba ite inafa Machakos level 5 kwa utu asia kaunti ya Masaku thongale thakame withethia andu alwala women thakame kwa mituki mikwata kwa mituki matekuiva na mateu charge wa ni mbesa ndeto siake si kwa otombauni Abdalla Darukaria unani director wa ngwatu ni mwete ya kisilikali ya Op Disability Network va kaunti ya Masaku nola waendea na uthingilila vata wa kwithi wananduma kwa liula meko kana sign interpreters alama katethea siandwa alamethea na mamutha me mwana masivitalini. And in fact, I'm here to say that we need the government to put a policy whereby it needs the sign language in board. Sign language means that if a person is sick, he can point where he needs the doctor to see it. But now we can see the sign language is very important because our persons with the deaf community, they have the instincts of life. But now the government insists that the persons with the disability are not human. Now this is the time we want to put a policy that concerns and the rights of persons with the disability concern health. When I mean that if we have rehabilitation, when we have rehabilitation, we have forced ourselves towards the government to buy the machines that indicate persons with the disability at the early stage. And we haven't seen that for a period of time. Na kiwu ni ofisa umwe kuma ngwatanayo nisu ya PHM aithingilila kana veta vata wa kwithiwa na vena vata wa kwailwa kwa maundu ma uiti serikali ni cia kaunti na ene nthi kutania hakio ya uiti mwailu. PHM stands for Comprehensive Primary Health Care. And when we go back to our health facilities at primary, we find that there is no medicine, there is no human resource. Some of our health facilities that we visited or we had earlier visited, the facility is there, but the human resource is lacking. So, and our communities, the people at the ground, that is where diseases originates from. So we are asking this government, with the policies that they have and the constitution that we have, we want them to be up to their tasks, making sure that every person enjoys its fundamental right, which is health. That the sign language interpreter should be available in hospitals. That one, if you go to those facilities, there are no sign language interpreters. Patients are stranded because they cannot communicate.
and we believe that is the third national language. Okay, hospitals, we've been telling them that hospitals should be disability user-friendly, so that they should construct those paths, that the wheelchair paths. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumova kauntini ya Masako. Naindi namo NND nimeendeka kuweka uvudhisia matambiala mekito kwisuviania na wowa ikuwa ya corona na uneni weni ofisa wa udheu na uima wa mweka na public health officer wa Kangundo wa Caroline Musia ola wa komana na atongo ikuma isioni isianduani isia Kangundo kunene ya yulu wa kusomethia NND fata wanzanso ya ikuwa ya corona. Caroline wailisia kana ivindani ikuwa jende kuongeleka kui NND na kuidhi wano amwe mama wana nioma ikuwa ya corona na iseso ya kuende ya kunenga nenzanzo ya kuisibu ya nena wa corona kuidhi wajiende ya ingi kuma matuku 10 elema mwai o isioni isia Kangundo. Delile kwa uwe lao kunwa isua na kunywa ndawa ukona corona taya delile nienda kukuya kana corona tuyona yokuku na ini wailite kuiwa na safe measures iki ya mask yaku thamba moko ila wamina kuika maundu maku onetha wewe ndukethia andu wamina thamba moko kana wekuya ka sanitizer kaku wamina maundu ala wekuika ukekia kuoko na ndo sanitize moko maku ila we twikwasia andu mekio ka social distance tuyasia nundu kana corona yokwo na tuyona yokuku kwa safety measures are very important na itwailite ku ensure that we have them in place na movea ni wa community ninyi ni kwatie community strategy kana maundwala on them utheu ya community ni na umundi ni tui na exercise ya kusensitize community ni tuitite andu makuya kawethei telendo mbiline areas ila tuikona kana ni twailite kuete outreach nundu wa vaccination ya COVID-19 na ni tuitite ma village elders ni tuitite assistant chiefs ni tuitite ona ma CHVs allow them kuiwa maitutethesia exercise ni ya kunengane vaccine ya COVID-19 ni kwithitwe kwina utheu wa kunengane vaccination isuku umisieni na nitwewa kana beyo na myths imwe andu masasia kana matonwa ndawa isu ni angi manasasia kana maitona ona kukwata mwana naitwa monethia kana ni pea mwe mana tonetwe na mesa ona kusia na ciana ciono ciendene sa kona ni kana ndawa ithi silikali itwete ni ndawa ila nzeo kou mwene nthi wa kisioni iki cha Kangundo ni kumanithia kana nitwiwa na outreaches matuko 12 nitwikuiwa tuinengane ndawa ithi matuko 13 nitwikuiwa tuinengane ndawa ithi matuko 19 na matuko 20 nitwikuiwa tuinengane ndawa ithi na bengali kaiwa ithi round itangasite kana muthenya muna nitwikuiwa tuinengana vaccination isu pana Naindi livoti swetu tuandhini wa uthiumu wa witu wake litu isio kithia tuithiwa na Mauvoo kumako ya kauntini ya Kitui. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twakoma na nthini wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Twende joo kidogo twende Yo bundi aja odwigia. You apart from passing you know and why this chuno ndo naingi. Mena sinduni na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kabisa ndusia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo. Umbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi you mean school you mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo sawa vyo Iziva Mutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na
na ni MC. Komana na Beti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 3 na kwenda single 3 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende we single ni kaleto 3 ni single tero ise 3 lakini 3 kwa time mingi kwa mundume single 3 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezu ezo da wambitese kota nenda ndiuka bwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa sia kwa hii kwisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndoima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndatika miongo ina sia iya mawiyo kilungu necha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Seovya maisha na insurance. Weni wisikana life insurance policy ni afatani kutethesya kwisuvya vamwe na andu maku. Ini insurance ya evinda yasa na mundu ni uivya kwa evinda yasa na ni tethesya evinda yukite ya thayu. Musi waku wi usuvyoni ethiwa ve undu ukethiwa. Uvo uwatoka kune Insurance Regulatory Authority IRA, bima bora kwa taifa. Kalibu ngendini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo na indi ikundi ite ya kisilikali ya usaidini komanie na makundi ala hivi tuwejinenga utethio wa kuiendesya na kuyukilia kiukwati kuya kauntini ya Kitui kiwanzani cha maonanio cha Ithokwe kila kiwodini ya changwithia ya uthoiloni wa sua Kitui ya kati kieleleni kinene kukomania makundi asu na kumanenga ukana kunenga mwenenthi umanyi wa sindu ila methitwe maikwata mbau na itina kumanenga andiki Mauvoo kuma kauntini isu mavalua mo kana certificates itina wa kumanenga Mauvoo ndisyo na mamithena ile ulu wa wasania wa Mauvoo na indi aini ala meukwati wa kuvika ndini wa chathini kiu ni vamwe na gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe ni mumevikite ndini wa chathini kiu kati wa Tongoi ange kauta na indi livoti umbanitwe niwe Honest Master. Ainene tina kuvingwa seso yi mwenini wa gavana kaunti na Kitui Augustine Wambua kanani ni wanenge andiki Mauvoo na alama na ekodisi na Mauvoo ndisyo alama na kwetomba unekundi ya USAID kuvundisi andiki ndula mele kuandika Mauvoo na muno alama koneti mwenende na serikali. Seso yi na evoya usio media and maituma media ni na atakuwa ni director wetu wa communication. There was some awards or certificates to be given. Ndio bwana Kilonzo. Naomba kabla sijafungua hii hafla ya leo tuite wale wanafaa kupewa hizo certificates ndio tuwahifadhi.
ona wiyo wakarani no wetakana ta serikali ya kaunti ya Kitui nimeyumbanetie kuthocha makundi alame ukwata mbona kukile mwene ndi kaunti ya Kitui ta hii USAID na Helena nengi andikima Mauvoo ndisyo bomana kunenge makundi ange ilovia sia kueta maendeleo kwe mwene ndi Governor waitu Dr. Julius Makauma Lombe na wendi munene kuona kila mwenendo wa Kitui okilia ukwati wake wa kiuchumi nikenda withie kila mwenendo na kaundu kake ukwika kako mwete mbesa na ukwatu na nicho kitumio kuona ukwiti kila mashirika alama kukuma Kitui moke meka lenze na itu na tuone na nya na tuvangi ondo tuterezi ando maitu ikenda mbaimye thina Oka vindane ka munini wa governor wa weta serikali ya kaunti ya Kitui ni andhisi kusiucha maundu alamanziso ni governor Malombe evinda yake yambe governor wa kaunti ya Kitui mevo mawona nyoma maundu ma wemi na wethia wa indo alama vaniwa kutogu matuku miongoli na mwanza muvaka miongoli na kienda mamwai u kiwanza ni kicha ithokwe kuma pala governor waitu wajile kibila mwaka wa 17 2017 show yetu ni ongamie na ila tunaziokie tena gavana twekalanze na mawaziri maitu tunazeno nyatu tunga show yetu na niwe minister wetu agriculture tutabia show yetu ni asioka na ikethe wa kila mwaka nikenda no maitu moka matuonie utuikola menago ya mwitu alamena mukusia improved mwapuka mwotonya imionde makona kila kiende ya alamena wimi wa ng'ombe siaki matukundi wimi matukundi kwena ng'ombe unasio siaki matukundi chisi ila kuweze ukwezi ya wakama ng'ombe amane kunenga lita meongwena plus Poneni wa kanani no akwatombo ni minister Moveni wa wemi na withi wa Indo County na Kitui Stephen Mbaya Kimwele balo amenda aimikwe yumilia na kukomana na ataalamu alama thoke tu cha thiniki balo amenda aimikwe yumilia mawona nioni aya no kana kukomana na ataalamu alama ketho mavikite mawona nioni asum taliki miongoli na mwonza biga miongoli na kenda baitho kwe showground tukethila na show yitu ya Kitui ile ya kuye tene kuma 2016 mwethila na show lakini kuma His Excellency the Governor Dr. Julius Makauma Lombe mamu nyumba nozio kisie show nimukoka tilivota Vilingi Mauvoo kuma ithokwe ila Kitui cha kativa kaunti ya Kitui neta Onesmus Nende mesi kauta kuma kisioni cha majengo musini wa Embu netiwe itena mawekalo itina wa mwaki wa Kitai kuvudha nyumba sio na indi mwaki ulao sikiwa kwethi wa umanie na kuvulika kwa mutungi wa gas na wavyo vya nyumba na kana nyumba sia andona na ona uyo vova imundu ona umeambangani ya mwaki usu hekalima nyumba ithi nyanya meweta kana sindu ila ame manaovo sia kuma mwakini usu taivikie kwethi wa iyo ya Kilingi sinekeo Mimi nilikuwa kazini, nikapigiwa simu, nikaambiwa kwamba nyumba inachomeka. Mimi kukuja, nikashindwa sasa ni aje. Juu hata nyumba za kwanza za kwetu hazikuwa zimefikiwa, lakini zimamoto ni vile haikuwa imefika. Nilikuwa shule, kukuja nimepata most of the things zimechomeka, kama certificate zangu zimechomeka. Zingine kama for instance kitanda nimeona kimeokolewa lakini kimeharibika. Most of my things zimechomeka tu. Naomba tu serikali waweze kutusaidia penye wataweza, kama kupata ID na kupata hizo certificates. Juu kama kufanya mtihani, huwezi fanya mtihani kama una vitu zingine, ID certificates. Huwezi kufanya kama una hizo vitu. Takriban familia 8 zimeweza kupoteza mali yao. Hakuna kitu wameweza kuokoa, na tunashukuru Mungu kwa sababu hatujapoteza maisha. Lakini leo tunaambiwa kwamba gari za moto bado ziko mbaya. Hiyo ni kumaanisha kuna mtu amelala katika kazi. Na kwa sababu governor ama MCA
kazi yake sio kutengeneza magari. Tunataka governor akija afute ama ofisa watatu. Tunataka kusikia governor amepeleka waziri nyumbani. Tunataka governor afute CEO wa administration, na tunataka pia afute director wa disaster management, ili tuweze kuwa responsible government. Endi na moma ofisa mavolisi kumakuyaga tundu kwe eyo ni makwatie vangi ulawi na lato wa shilingi milioni umwe ulawi vanditwa mundani umwe wa mwene muvakani wa sub county ya Gatundu ya Yulu na Thika ila sindini wa county ya Kiambu. Maofisa mavolisi alama vikie mundani usuma wete kana masuki iwe kana itina wakusuki wani muma enendi ni mavikie mundani usuva la medhi ye vangi na indi kwa nanake sub county police commander na ulani Helen Wanjiku umetemana atano ya vangine dhitwe ivanditwe mundani usu. Nikali kuanzia Gatundu North na Thika West tumeungana pamoja kupigana na hizi vita. Leo ni kuanzia jana tulipata habari kuna bangi imepatikana kiasi ya street value 1.1. Hata mumeona iko hapa Gatundu, ipo hapa Mwea police station, na hiyo ni 1.1, na kwa shamba mumeona huko iko ingali inaguswa, lakini tumeacha askari huko wakilinda. Na hii ni kusema bangi ile ilikuwa huko tumeng'oa, lakini tumeorganize timu yetu na Thika wataenda wasunguke hiyo shamba yote, kwa sababu tunafikiria kuna bangi zingine zimeguswa huko. We are intensifying our patrols to ensure that the culprits are nabbed once and for all. And therefore we also encourage the community. This being a multi-agency team, we encourage the both teams to gear up to arresting all these culprits to ensure Thika is safe. For the case of the farm ownership, probably perhaps they had some knowledge. They must have some knowledge, because the whole plantation, you can distinguish between a bang and a coffee plantation or a maize plantation. So it means there is a coordinated arrangement to disguise the plantation as coffee. Yeah, now that we have known, we are going to intensify our patrols, gather intelligence through the multi-agency system, so that we nab these people once and for all. Nendi ni kimakon kwithiandi ya Kenya yimwe kati wande ila sima mayani indi aimi maitetheka. We uneni wake Minister Muveani wa uimi Mithika Linturi ila wakomana na aimi mamayani kubathukanio kuma kuyanga likoni cia Kericho varawa weta kana serikali ya Kenya kwanza yimu Stalin wambe kwikithia kana aimi ni matetheka na kukwata vaita nthini wa utandithia wa mayani. Linturi cia kana serikali ni kuendea kwikithia kana aimi ni makwata fertilizer kwa tho wa museo na wanthi ni kana kuongela ngetha. With suggestions on how ideas on how we can be able to take advantage of the quality of our tea, so that we can be able to maximize or get more better prices by at least setting minimum prices for our tea in the international market. I want to give you an undertaking from Kericho on behalf of my boss, President William Ruto, that the reforms we are going to agree on, our two houses of parliament where we have the majority, the Senate and the National Assembly, will make the various amendments into law. Thereafter, the President and I and the ministers responsible will ensure 100% compliance with the law. This is part of our bottom-up economic transformation agenda. Nende usuni wewa muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa alamu atambane na kwa nende Mauvoo angitani nguthi wa ndi unengelele vaya mwendo ni wa saa 3:30 indi kwa OU tiwonesa nyenita wa masi wa kitaka ula unengelele Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Dinda.